ole tunruma chuanin Prime Minister Narendra Modi thusoi India le Pakistan inkara buena na satak achua hnu le inka hai nei hnuwa rammi pui te hria ta thuwa soina hmasa bera Prime Minister Narendra Modi choni Jalandhar khan thuwa soya he thusoi chungchang hi tunruma hianin atlang pui ngai thla kan tum don ani India le Pakistan inka hai na nei hnuwa avoi khatnan thotan zan khanin rammi pui te ma Prime Minister Narendra Modi chuan thuwa soya Pakistan atanga firfiak lo chuak chungchanga hianin India hian red line asiam tharangai ti na soya Pakistan in chiat na lian taka to hnuwa khovel hria ta inka hai kha puan ani thu te India in Operation Sindoor kalpui chu Pakistan inan tor ema wangin ti to pani thu te Prime Minister hian soya kan sipai te salute ke peduni zana chibai kabuka Operation Sindoor kalpuina khanin kan sipai te hoisen taka kan sipai chetna khanin lom thu ka soya zana chibai kabuka ni tin Operation Hloting tak India ina kalpui thu Prime Minister hian chuang takena soi he Operation Sindoor hi kan nu te kan farnu zong te kan mei che te tan kal hlana ni tin Modi hian soya Modi chuan kan sipai te hian firfia kem chu chiang le dik takin an beya firfiak te chuan India hian hetiang strike hi akal pui thayang ti hi an ngai tu phak lo ni in ka hria chu hetiang khopa chiat na thlen tu an nia kha wang khanin he ram hi a in pum khat sota an chet na wang khan he ram hi zai khata kan luanga thutluk na khir tak le huaisan thlak tak kan kalpui ya wang khan thutluk na lian tak kan siama wang khan he ram hi in pum khatin zai khata luang ta ni Prime Minister Modi chuan India missile le drone 10 Pakistan ram chunga firfiak pol mun ma an kapa firfiak pol mun ma chau kap lovin an moral po kan ti chetelani ati Prime Minister Modi chuan Operation Sindoor khanin India chuan firfiak za chuanga thatti soin Pakistan chu amangang hleni ati Pakistan chu achia ya ama India din tatawangin Pakistan chu achia ya Pakistan chuan in gurudwara te school te civil mi te chen na te sipai hmun te an ron target a thliar rang lovin an ron target ani Pakistan chuan India ram ri beitum khan ma an la thin ti tuna an chet dana khan an mani len mani anin phaulang ani ma sei India chuan in Pakistan ril tak kan be ni ati Prime Minister chuan nakin loka Pakistan thilti dana zirin an ron jet le dana zirin Pakistan laka hian be pui thlak na lian zok kalpui turin kanin pe reng ati Modi chuanin India laka be pui thlak na melma tenan kalpui khan India chuan chan let na dik le khong tak kan pe ni firfiak ten India han ron be le ani vai chuan phubalak na lian zok ra phlak zok in kan chang let nge yang nuclear blackmail engma kan tur lawanga kan thutlung angin ma kan lang ati Modi chuan Pakistan army le an sarkar in firfiak te a en kol dan soin chu chuan engtika emo an chung rila tang hian ati chevek don ani he sarkar hian helpol an khoinga ma wangin Pakistan chu a chunga tangin hei hian a ei che don ani Pakistan hi adom kho chuak du ni chuan firfiak hmun ma le theina zong an thria dar ma sakangai ni ati helpol e inbiak na hi thilkal dun thei lo ti in Modi chuan a soibok India chuan nuclear blackmail hi pom lova Pakistan chuan na sataka vuak ani huna Pakistan chuan vuak na takan to hnuwa kan DGMO chu hanron bia khati hun lai khan firfiak mun ma te kan ti chia Pakistan chuan ramri be tu mina in buat se ma se firfiak pol te chuan kan mi pui nu naw le civil te chen na hanron be ta India chuan in phubala in an rawn te kan ti ke soma kan sipai te chuan an firfiak kem te chu chiang takin an be ani firfiak te chuan hetiang khopa chiatna na satak India hian athlen thayang heteng ang strike hi India hian a kalpui thayang ti khan ngai tu lawani ram pakhata in pum khat chuan chutiang taka khole na taka an kal kha angai rengani kan sipai te hi chi bai ka buk non le a
kan sipai huai sen tak tak te hian operation sindur a khanin huai sen na an lan tira hlotlin na an changa chu hlotlin na chu India tan hlotlin na nia India ram chu ami puite hum him turina in pe reng don ani thutluk na huai sen tak siam turina in pe reng don ti in Modi chuan a soya India chuan firfiak hlo om sa chuanga da tha a heng firfiak te hi Pakistan ram muntina an va kwal thina India laka anin rol bokani ti in na soi Prime Minister Modi chuan terror la in biak na hi thil kal dun thei ni lo ti in Pakistan hian helpola thopuit la tawangin in biak na mumal tak nei pui chu India tan thil ti chi ni lovani helpol le sumdon na po kal dun thei lova tin tuile thi sen hi aluang dun thei lovani Pakistan ne na in biak na om chuan firfiak chungchang ani ang Pakistan ne na in biak na om chuan Pakistan occupied Kashmir a omang ati Prime Minister Modi chuan tuna hian thil ni phung thar aron her chuak ani India chuan a changlet zela nuclear blackmail hian na athokan phal don lova firfiak le anmani puitu te anmani thlop tu te tu tiang chu tu poni se khoi hmuna po om se andang lam lo ti a soi chiang le bok new normal kan siam ta ni Modi chuan soin operation sindur hi firfiak do na konga kan policy ania India rama firfiak te beina omani chuan kan beile tanga firfiak anjung chopa phoi turin khoi hmuna po kanin payama kan la zel don ni India chuan nuclear blackmail engma pom lo firfiak le firfiak pol sponsor tu sarkar hi andang lam na kan hmulo ate Modi chuan Pakistan chu he be pui thlak ani hnuah hian tranpui tu nei lo le be seina nei lo ni in alanga hetiang din hmuna hianin misadventure pakhat anti le ta ni he thila India lam hoi ai chuan kan school te kan temple te kan gurudwara te kan chena hmun te le sipai hmun te an beita zoka firfiak keinin kan beilai khan anni chuan keima ni minron beita ni mase alang chuaka an thil ti kha lang chuaka khovelin an rawn le an missile te chu kan air defense system ten hlotling takin ne so takin an lo dang ti kha khovelin an hmu ni Pakistan chuan ramri beitumin a in buat saya mase an ram chung ril ber thlengin kan lu chua kan missile le drone te chuan Pakistan air base te an chuan em te chu ati chiat saka chu wangin Pakistan tan chuan khovel ma buaina ti zia omna turin kha in beina ata kha buaina ata in thiar fi hlim tur le mei allai timit turin khovel angen taruaya chuti lai chuan terror infrastructure te chu tam tak kan ti chhman ani Pakistan in angena be pui thlak chun zom to lo turin angena India chuan chu angai tua kha wang khan be pui thlak na chuti to pani ta chawani he thotan ni hi Buddha Purmina ani thu Modi chuan soya Buddha chuan khovel hne na remna konga ko hmu ti soin khovel hne na ka hrila Pakistan nen kanin biani chuan terror le Pakistan occupied Kashmir chungchanga chau chu tiang chuan kanin beturani voin hi Buddha Purmina niya Bhagwan Buddha hian remna kong min ko hmuwa Santi kamak bi sakti se upar jata hai remna chuan chakna kong azui thin kan sipai te kan air force te kan navy te kan BSF te le kan paramilitary force te chu anin ring renga Pakistan sipai officer ten firfiak thana firfiak vuina in khoma anin lan lai khan an thalak le engkim kha kainin kan lo hmuani kan mi puite hum him turin kan chea indona hmuna Pakistan hi kan hne fawa operation sindur mangin malak na thar kalpuin chuta chuanin hun thara hne na thar India chuan changani tin Modi chuan soi Prime Minister Modi chuan vo in hun hi indona hun ani lo ti chu thudi kani rualin heipo hi firfiak hun ani lo ti hi ni firfiak te laka zero tolerance na ya rule thu soinon le a engtika emo chuan a sponsor tu Pakistan hi he chung rela firfiak na hian ati top dona an firfiak infrastructure te chu Pakistan hian an thria sakangai ni terror le in biak na firfiak na le sumdon na firfiak na ne na thil ti dun na engkim chu thil kalpui thei ni lova ti dun thei ni lovani tuile thi sen hi luang dun thei lovani ti in Modi chuan wartakin a soi Modi chuan sipai te huai sen na chu afakin zana chi baya buk nona an thil ti chu
he rama nu zong te meichia zong te tan a hlan thu Modi chuan soibokin kan ram sipai huai sen tak te kan scientist te kalom pui do a chibai ka bu ka cheu kan sipai te hian operation sindura huai sen takin ne na India chu an hlana pahalgam beina wang khan khovel a ngengani mi te chu an chung te le an fa te ma an sa kho an zota kha pahalgam buaina thlen ni khan chumi hnuwa chuanin an thatani hei hi ram in pum khatna ti chiat tumna nia khami hnu khan kha pui khoi tu fir fiak te ti chiat tumin sarkar chuan kan sipai te kut phuara phel saka zalen takina da operation sindur hi rorel na diktaka ni athutiam bo chiat na ni lo operation sindura India sipai zalen na fam kimpek chungchanga Modi chuan India sipai te chu fir fiak ti boral turin zalen na fam kim kan pe a voina hian fir fiak zong fir fiak pol zong te hi operation sindur manga phum bo le pai bo an ni hi kan hravek ome operation sindur poimo na chungchanga Prime Minister Modi chuan operation sindur hi mingmai ani lova ram chhunga mi makta duai tam takte ril ruput manglan tir tu ania operation sindur hi dikna thutiam bo chiat na ni lova me ni ruk zan le me ni sari jing lam thleng khan khovel pumin kha thutiam India na ahlen chuadan khan muvekani Pakistan ne na sipai be puithlak na ti top chungchanga Prime Minister Modi chuan Pakistan chuan fir fiak chet na le sipai chet na ang kha nei to don lo ti an soya anin tiam ang khan India chuan an ngen na kha angai tuani ka soinon le a tuna chuan Pakistan fir fiak le sipai hmuna phubalak na kan nei te hi kan ti top chawani Pakistan in ma ala ka piang chu na takin thil ti mangin kan chang le zel to dona the three branches of Indian Armed Force kan Air Force te kan Army te kan Navy ta baka kan Border Security Force BSF te chu surgical strike le air strike nuwa operation sindur hi India ramin fir fiak te dona konga a policy nge takhani don ta ni operation sindur in fir fiak dona konga te fungthara siam chungchanga Modi chuan operation sindur hian fir fiak dona konga te fungthara siama thilni dan phung le kaldan phung thar siamani pakhatna chuan India rama fir fiak bayani apiangin channa na takpe kaniang kandu danin kan changanga kandu danin kan norang fir fiak te in kui triana le anzelen namhuna piang te anbul pui chenin kan potphoin kan beyanga panhina chuan India chuan nuclear blackmail engma atuar zam don lovani fir fiak le inbiak na chungchang India din hun hi achiang tak zeta fir fiak te ne na inbiak hi thil kalpui thei ni lova fir fiak te ne na thil ti dun hi pomchi ni lawani ti in Prime Minister chuan soibok atu sei to bera Prime Minister Modi chuan Indian Armed Force te zana chibaya buk non lia inpum khatna thutiam siam turin mitin tengen bokani tuna Modi na atu sei jingat poimo tak pakhat chu fir fiak na le inbiak na hi thil kal dun thei ni lo ti chungchang khania tuna hian President Donald Trump chuan India le Pakistan chu inbiak na nei turin a normeka Kashmir chungchanga hian solution engemaw kan zonanga ya chutiang chuan ma kan la ka ngai ni ti in Donald Trump hian a ron nor viau mai mase hei hi India du dana ni lo tlat maya India hian fir fiak pol le an mani sponsor tu Pakistan ne na inbiak na Kashmir chungchanga hian ramdang ruaman na hnuaya inbiak na hi thil kalpui chi angai lova hei hi opposition ho po khan tuna sarkar layan ron beina chan pakhatania ramdang third party India Pakistan ni lo ramdang ruam manai nang tin nge inka hai kha kalpui theini engtin nge Modi kai roi hi alo in tiam ti te khan zonan zo thial ani kha Kashmir hi engtiklai ma in Pakistan ram ani thu hi India hian apom ngai lova India ngai dana chuan Kashmir hi India ramania tuem ram chin felpui chia India chuan angai lovani helpol nena inbiak na hi thil om theilo thisen le tui aluang kop theilo ang mai hianin helpol nena inbiak chu thil ti chi le thil ni dan turani lo thu Modi khan wartakena soibokani ole ti khan atlang pui thok an hantar langania kan tarlan lo tham tak po Modi khan a soima ro chu apui mochin nia kan ngai te kan han lorania kan ngai thlak ta ka tang khan comment section lama kan ngai dan theu kan tar lang vele don nia Oleni zan lama Prime Ministerin
India mi puite hriat ta na thu a soi hnu khanin Pakistan chuanin Jammu and Kashmir Samba district lama inka hai bo chia in drone an ron tholu tir le tlat maya Prime Minister thusawi khan an lom lo na thil om nge Prime Minister thusawi kha an hel nge enge ni Pakistan hian wangin nge drone an ron tir lu le ti hi hriat ani lova Jammu and Kashmir Samba drone soma tanga som pani borvel Pakistan lam hian an ron tholu tira India Air Defence ta chuan he drone hi an lo dang han lo kap nia soyani Punjab Hoshiarpur administration a puak ri hriat ani thu nem nge ani boka Pakistan a omfir fiak laka operation Sindur kalpui ani hnuwa ram pani ten in beinan na satak an kalpui hnuwa khanin inka hai kalpui ani ta Pakistan ngen na in ral tuam hmanga in beiton na khati top leilo kania heta hian Pakistan hi inka hai rotna thlen masa jok tu ni in third party drama rohman na khanin thil kalpui ania amai ro chueng vainia Pakistan hian inka hai hanron bo chiat le si ti hi tuna hian zona mekania maro chu ni masang mo zan masang ma lian tham tak tak hanin bei angkha ni zan lam chon thleng chelo ma se Prime Minister Modi thusawi zo hianin Jammu and Kashmir Samba lama chuanin drone manga ramrikanin Pakistan chuan India lama beipui thla ka ron tum nge ni khana hriata maro chu drone te khan poyan khoi ma in India Air Defence ten lo kap thlani in India media te chuan an tar langani enge heram pani te chunga hian thlengzel don ti hi kan langa changzel langa Pakistan hian tlom zok ang le in ka hai rotma sa tu zok anga omsi hian ramria hianin in ka hai ron bo chele fo maya hei hi intin tak nge India hian a chan le don kan langai changzelang tuna tan chuan khati chin khani phot mai sela tu thar ber he channel a hian in longai changzel don nia